ibi byamaze kuba bamba hafi baranyegera abatura Kavumu bose b'abakongomani byabaye umunsi wa gatanu ninjira ibitaro abantu bamba hafi kugeza aho baduha transfert abantu baguma kumba hafi abatura Kavumu Imana ibaha umugisha umwana yafashwe umunsi wa gatanu ariko aza yarangije bari ko tumwijije ibitaro gusa ariko yari yarangije shimiye data bukwe wambaye hafi anjanira umwana ibibazo byose arazikorera byari bisabye byose niwe wabikoze yarahagurutse ajana umwana ku bitaro arasamujana mu Ruyigi ndasandagenda musangayo shimiye na musaza wanje bukuru twajanye turagenda twirirwa mu Ruyigi tugira ngo hari Imana ihindura ariko kuko tudafite imbaraga nk'iz'Imana yakoze ibyayo ndabashimiye mwebwe mwese abatura Kavumu ndabashimiye mwumve ko mbashimiye kubyo mwakoze kugeza umwana arangije nari mu Ruyigi mubabana hafi murabegera nabasanze mu nzu n'igipango cyari cyuzuye no hanze abo ni abatura Kavumu mwagize neza Imana izobibahembera ubundi kandi shimiye abantu batanze amatike yabo ku bwanje hari abavuye i Bujumbura hari abavuye i Musasa hari abavuye i Gasogwe hari abavuye ndanyuzo yarize amasomo ararangiza ndanyuzo ntawe banganye igifaransa n'umwana yaruzi igifaransa kuko aba bandi bacu duturanye batari ubwoko bw'abanyamurenge hari umwe wambwiye arambaza ngo se yigiye he kubera iki gifaransa ndamubwira ngo yigiye iwacu yari umwana ufite ubwenge bwinshi yari afite amaporoje menshi yaranditse ibitabo ararunda mu nzu mu wiwe z'igifaransa yari afite amaporoje yo gukora hari umunsi umwe yambwiye ngo iyo bari batubwiye ngo dusubireyo ngo ubwo yafashe diporome zo gukora iwacu muri Kongo ariko ntizashoboka ndanyuzwe yagiraga urukundo ndanyuzwe yarakunda abantu bose yarakunda umubembe agakunda abashi agakunda abanyamurenge ndanyuzwe yakundaga abantu bakuru agakunda n'abato ndanyuzwe agashikirana n'abakomeye n'aboroshe bose agashikirana nabo akavugana nabo ndanyuzwe agashika mu bana akaba umwana ndanyuzwe yashika mu basore akaba umusore ndanyuzwe yashika ku musaza akaba umusaza yarazi kuvugana n'abantu yaragira urukundo rwinshi rwinshi wagaze umubwira nk'ikintu akagukubwira ngo witonde tuvuge twitonze yagaze avuga yitonze yagaze avugira hejuru yari umwana witonze kandi yari umwana wubaha uko yari yarize amashuri nibwo bwenge yari afite niko no kubaha yari afite ndanyuzo nyari mukunze none Imana nayo yamukunze yandushije amaboko iramujana yagize ibihe bitatu by'ibirori
Imana yaramumpaye ndishimye uwo munsi ndanezerwa. Ubugira kabiri agira urugo ndishima ndanezerwa. None ibi ni ibirori byiwe bya nyuma Imana iramujyanye. Uko niko Imana yabonye kimeze nk'umwana w'umuntu. Ibyo nari ko ntekereza nawe izo ariko atekereza azoshikaho n'ibyo azokora sibyo Imana yatekereje kandi sibyo Imana yari ifite. Imana yari ifite ibyayo. Ni ukuri uyu mwana wanje yari umunyabwenge cyane, yari umuhanga, yari intwari mw'abantu, yari intwari kandi akaba intwari acecetse avuga buti. Yari azi guhanuza abakuru, yari azi guhanuza abato. Ndanyuzwe, yari umunyabwenge bwinshi bwinshi, ariko Imana yamukunze, Imana yamujyanye. Imana niyo yamumpaye kandi Imana niyo imujyanye. Mwifurije umuzuko wabera. Ndashimira abantu bose baje kudufata muri iki kibazo. Mbere na mbere ndihanganisha papa na mama ngo bihangane bakomere. Papa wihangane, niko mwisiriza bimera. Twese turi abagenzi niyo uzi. Ndashimira Mporana, Imana imuhe umugisha. Mporana yabanye naje kuva umunsi Papa Gloria yagwaye. Mporana ari Imana imuhe umugisha. Ndashimira Mama Queen. Mama Queen yabanye naje nyamumenye umunsi nyabyaye. Twabyaranye na mbanda we Mama Queen ambera umubyeyi. Yari ndi kumwe na mama yankoreye imirimo myinshi, ariko Mama Queen iyo yankoreye yarandengera. Mwese muzi wa Papa Gloria kwitonda. Icyarangaga Papa Gloria ni ubwitonzi. Umwaka n'amezi 3 tubanye na Papa Gloria. Mbere ya byose dushimiye abantu baje kudufata mu mugongo. Umuntu wese wageze hano Imana imuheze umugisha. Shimiye umuntu wese wageze hari iwacu kudukomeza, Imana imuheze umugisha. Shimiye Mporana wadukomeje. Mporana araza kuva batubwiye ngo Cuma yarangije. Mporana araza aratwegera aratubwira ngo muceceke nasigaye nanje nasigaye. Imana imuheze umugisha. Shimiye Mitwarite natwegereye, namwe Imana ibaheze umugisha. Ye kuvuga kuri Cuma. Cuma afite amazina menshi. Cuma afite amazina menshi. Yari Ndanyuzwe, yari Daudi Sokuru, yari Binunu, yari Nunga. Yose ni amazina bagiye bamushekerera. Ni nayo twakuze tuzi. Ejo bundi 2018 yitisha Cuma. Twamadukura tuzi Cuma. Ari Cuma nyewe. Ari Cuma. Tugira yarakunda bashikiwe. Yaradukunda cyane. Twari tuzi ko Cuma yopfa. Twari tuzi ko Cuma yodusiga. Twari tuzi ko Cuma umunsi ariyo munsi wo kumutsibuka Cuma. Mana we
Cuma aradusiga, Cuma aragenda. Ejo bundi turahura maze kubyara arambwira ngo se ngo ndimo kumva uri mu gutaka muno umwana aragwaye ngo nikagwaye naho Cuma karansezera simbimenye ndamubwira ngo Cuma umwana aragwaye bindamare umwana aragwaye ari mu rugomo rw'inkambi kubera hano mu nkambi hariho ama ekipe agiye atandukanye ariko we yaragira ekipe itandukanye n'imyaka afite kuva icyo gihe nicyo gihe namumenyeye kugeza ninjiye mu rugo rwabo mu 2020 mutoya yari umugabo wacu twese kandi yari umuntu ufite ubwenge yamayigira umusaza kandi afite imyaka mike cyane nikako novuga imyaka mike ariko aragenda aritereka agira ijambo wagira ikibazo wagenda amubwira akagusungura akakubwira ati nuku reka iyo nzira waje kujamo kurikiriye ugasanga guhaye igitekerezo cyiza yarankundira abana ari umugabo yaratureze twese akeza agenda ahura n'umwana akamubwira ngo wewe uze wige akagenda akabwira umubyeyi wiwe akamubwira urabona dukeya ariko reka abana bige abana hano mu nkambi babaye ibirara ariko umwana nakurikiza ishuri aramenya ubwenge ave mu gatorero k'abandi k'uburara bw'inkambi ndanyuzwe nyari murutishije ababyeyi banje aho mvuka hombi abana banje ntibari bazi gutandukanya se na ndanyuzwe kandi nanje nakeza mubona kumva ndakomeye nahushuka aho nciye hose bakambwira bakavuga imirimo yiwe kumva muri jewe ndakomeye tuzomusanga mu bwami bw'ijuru tuzomusanga kubera kuko hari imirimo yakoze twebwe tuzi kuko ariyo yamucira inzira